ibitero nk'ibi by'ubushotoranyi mu gace kacu ka Belgrade bivuye ku butaka bwa Ukraine bikozwe n'igikoresho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Volodymyr Zelensky n'ibintu biduhatira kuguma muri iyi ntambara. Turatanga gahenge, ntabwo bashaka kukumva, barashaka kugira ngo duhure mu ntambara, barangiza bakajya kubitangazamakuru mpuzamahanga bati ubutegetsi bwa Moscow buri kongera imbaraga ku kibuga cy'imirwano cyacu cya Ukraine. Ese murashaka ngo mugaba ibitero shuma by'iterabwoba ku butaka bwacu? Turekeraho, ntabwo bizakunda. Nta gahenge, nta n'umwanya wo gutekereza tugomba kubaha kugeza ubwo tuzabona intsinzi mu biganza byacu. Nzi neza ko igikoresho cy'Abanyamerika kiri gushyira mu bikorwa imigambi yabo mu burengerazuba bw'isi mu kiswe NATO. Ibyo rero nibyo bimpatira guhatira abasore banjye kwinjira ku butaka bwa Ukraine. Abari hafi gukabaka 300 bari mu kigo cy'imyitozo bategurirwa kwinjira ku butaka bwa Ukraine mu ntambara yo mu rundi rwego. Tuzagura imbibi zaho twashyize ku Burusiya mu turere tune twatangajwe. Tugomba gushyira n'utundi duce tunini ku butaka bwacu bw'Uburusiya kubera ko ibikorwa by'iterabwoba bya Ukraine bikomeje kwaguka ku butaka bw'ikirere cyacu. Muri Belgrade ibitero by'indege za Ukraine biri kuba byinshi, ibitero bishaka gusenya inzu z'abaturage biri kuba byinshi. Ibyo byose ni imigambi y'uburengerazuba bw'isi mu guhungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu cyacu. Ariko reka mbabwire, nimukomeza ibikorwa nk'ibi muratuma ndakara, ubundi nsaba abasore banjye kurekuza intwaro kirimbuzi muri iyo migi mwita ko ari imigi myiza cyane. Murayibona iri kwaka umuriro kubera ko muri kuduhatira gukoresha imbaraga tudashaka gukoresha. Ese niki mushaka? Murashaka kubona ibihugu byanyu bigurumana? Murashaka iki gituma mukomeje gukubaganira ubutaka nk'ubu butuje, ubutaka bw'Uburusiya? Abaturage b'Uburusiya ntabwo bakeneye akaduruvayo k'imigambi mibi yanyu. Rero ndababwira ngo nimudashyira hasi imigambi mibi yo guhungabanya ubutaka bwacu biraza kubabera bibi. Abaturage 11 b'Uburusiya bakomeretse bikomeye mu bitero by'iterabwoba muri kudupangira. Ariko ndababwira ngo uyu munsi mfite gutanga inama ya nyuma ku basirikare bagomba kwinjira ku butaka bwa Ukraine. Nta kindi mbabwira nuko dukeneye intsinzi yihuse kandi mu bice byose birimo ibikoresho byo mu burengerazuba bw'isi. Abo bacancuro bari kuva muri Amerika y'Amajyepfo badafite gutekereza kubera ko bavuga ko nta ngaruka mbi bazabona ku butaka bw'ibihugu byabo. Ndabasezeranya ko turi kwegeranya raporo zitwereka aho baturuka kugira ngo nabo bazabona ingaruka nziza kandi zikwiriye ibikorwa byabo by'iterabwoba. Ndahamagarira imiryango mpuzamahanga kubwira Volodymyr Zelensky kureka ubushotoranyi cyangwa se agakomeza ubushotoranyi akazirengera ingaruka zibizamubaho. Ndababwira ngo twari twavuze ko tudakeneye gukomeza ibitero bikaze ku butaka bwa Ukraine bitewe nuko ibintu twabonaga biri kujya ku murongo. Ariko Volodymyr Zelensky n'abakoresha be ntabwo babyumva. Nkeka ko bashaka kubona ingufu z'igisirikare cy'Uburusiya. Ariko ndababwira ngo uko muhomba ntabwo ari ku Burusiya buhomba, ariko uko mugerageza kugomeza kutesha umutwe abarusiya batuje batekanye. Icyo ni igihano gikomeye muri gukurura mu maso yanyu, kandi ndabizeza ko murakibona mu buryo bukwe kandi mwifuza. Umuriro w'igisirikare cya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya ni kirazira idashobora gukomeza mu minota iri imbere. Ndaza gukora icy'ingenzi kandi gikwiye nk'uko twavuganye n'abagize akanama k'umutekano ku Burusiya, kandi nzi neza ko muraza gusobanukirwa n'icyo ibikorwa by'iterabwoba muri gushyiramo amafaranga menshi bibamariye. Mu masaha abiri yose igisirikare cy'Uburusiya cyahase umuriro ubudahagarara igisirikare cya Ukraine mu karere ka Petrovsk mu burasirazuba bwa Ukraine muri Donbass iri mu biganza by'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Kiev mu murwa mukuru iri joro ryose haraye hatuje cyane nyuma y'uko igisirikare cya Zelensky kirinze kongera gukora amakosa y'ubushotoranyi ku bakomando b'Uburusiya. Byamenyekanye kandi ko Perezida Vladimir Putin ku rundi ruhande n'igisirikare cye giherereye muri Lviv mu
burengerazuba bwa Ukraine bari gutegura igitero cyo kwataka bimwe mu bihugu bikikije Zelensky birimo Polonye, Moldova na Romania. Ikaze mwese inshuti kuri izi page zikomeye kandi zicukumbuye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 235 w'intambara yatangiye ku tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu kinyamakuru Belarus Partizan bavuze ko nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gitangaje amasaha ane y'agahenge k'imirwano ngo abaturage bo mu karere ka Petrovsk bagasokemo, dore ko ibitero bikomeye biri kukagabwaho byiyongereye cyane. Lieutenant General Valery Azapov uyoboye urugamba rwa Donbass yose nyuma yo kubona ko abaturage bo muri aka gace kose ka Petrovsk bari mu kaga gakomeye, yatangaje agahenge k'imirwano kiswe akemuwe ku nzira karengane zagambaniwe na Perezida Volodymyr Zelensky. Ariko mu gihe amasaha yatanzwe yarari kwegera kurangira, Ukraine yashatse gufatirana igisirikare cya Perezida Vladimir Putin imbere gato, ariko ngo ibyabaye byerekanye ko Abarusiya nta mikino bafite kuri uru rugamba rwatangiye ku tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti byabitangaje, hakurikiyeho amasaha abiri y'umuriro ku basirikare ba Ukraine. Biri kuvuga ko amakosa bakoze yatumye batakaza abasirikare n'ibikoresho bitabarika, hakiyongeraho n'abarwanyi bake b'umuryango w'ubutabarane mu gisirikare NATO bahavuye ari intere. Ni nako kandi mu gihe Kiev igoswe n'ibitero bihambaye by'igisirikare cy'Uburusiya, bamudahusha batabarika abakomanda ibihumbi ku masaha ya kare ku munsi w'ejo batatse ububiko bw'intwaro buri mu birindiro by'ingabo za Ukraine rwagati muri Kiev mu murwa mukuru, bakora ibikorwa byihariye biteye ubwoba ku buryo batitije igisirikare cyose cya Ukraine nacyo kirinda kongera gukora amakosa yo kurasa mu cyerekezo giherereyemo abasore n'inkumi ba Perezida Vladimir Vladimirovich Putin. Bomb Today, kimwe mu bitangazamakuru bikora inkuru ziremereye zo ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine, yavuze ko iri joro ryose Kiev yose yari irimo umutuzo udasanzwe nyuma y'uko Perezida Volodymyr Zelensky asabye abayoboye urugamba kutongera gukora ikosa ryo kurekura isasu na rimwe ryerekeza mu birindiro by'ingabo z'Uburusiya. Gusa amakuru aturuka mu butasi bw'Abongereza avuga ko Kiev iri kwinjira mu bihe bibi bidasanzwe, kuko intwaro ziremereye zimaze gushira ku ruhande rw'ingabo za Ukraine ziri kuyirwanaho ngo idafatwa n'Uburusiya. Ariko gato duteye umugongo umurwa mukuru Kiev tukerekeza mu gice cy'uburengerazuba bw'iki gihugu muri Lviv, umwe mu mijyi ikomeye ya Ukraine. Uburusiya bo hafite ibirindiro bikomeye byahageze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka mu rwego rwo kwitambika abasirikare ba NATO binjira uko bishakiye ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine. Noneho muri uyu mujyi biri kunurwanurwa ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze guteguzwa na Etat Major y'igisirikare cy'Uburusiya ko isaha iyo ari yose bashobora kwakira itegeko ribasaba kwambuka umupaka wa Ukraine na Polonye, Ukraine, Moldova na Ukraine na Romania mu rwego rwo kwataka ibihugu bikomeje kunyuzwamo intwaro zisaga hafi 80% gizinjizwa ku butaka bwa Ukraine, ari nazo zikomeje kwenyegeza umuriro utazima. Ariko kandi abasesenguzi n'abakurikiranira hafi by'intambara bavuze ko ari ibintu bigomba kwitonderwa cyane, kuko urugero nko muri Romania hageze ibirindiro bishya kandi bikomeye by'igisirikare cy'umuryango w'ubutabarane mu gisirikare NATO. Ese biraza kuba ko igisirikare cy'Uburusiya kiraza kwagura ikibuga cy'imirwano? Reka turebe uko Perezida Vladimir Putin araza kubishyira ku murongo, agashyira kadomo ku ntambara yo muri Ukraine gusa akambuka imipaka y'ibihugu bitatu twavuze. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye.